دي سوريا إيريش بردوام من وكم حماد زانن اف إيريشانا بقول لك بهانيان تين بريفا برن أرماجي وقت دياره تيك برن محفكرن وجهه لراكرنا تواهيا بالسازية هرمي إيش خوي بربسيارين دولتا ترك أشكرجي دبيجن هدفها ما أو جو أمشي وين جياني الوي هرمي تيك ببن نشتجه درب بين كرن و تجربة داوي ورانين درفت جبو داعش وكومين شتا ديس بيت داين بو يريش بك ورجي مروان تيك ببي وبكوجي جبو بو أنفيم جاري بنرخينن جبو حما آليم جاري أم بنرخينن يقريداي دولتا تركو دان وستانتون وترازونين هندري وان توازنات هندري تركيا تكريد نو بارتياده وهروها روشا هرمي بيو جريداي يا نام تويش ما بدنجي هي قالك آلين مجاري هنا برسين تين كلن درباري مجاري ده هوالي ما يروش لمبان آمد دجلا بمرة وهوالي ما نواف خليل برسينا بندا كردي يالي كونيان هم خيراتنا Evar baş gelek spas. Var baş. هوال آمد أم جم تدس في بكن يعني إيريش نجارة كي ونجارة دعايجي داغر كريش خود زانه هبود 1016 1018 1019 پشتی و ایریشین جهول را کرن ایجاد دست به کرنت دقب دقاد شو بینه یعنی ولو خویا دیگه کو وانش خور کری کارک تام استراتژیک دانینه چه وره آوا کرن و بروخینن چه آواهی اولو مزن هنه حیاگو سالونا دعوت آبیجی تيك دبن وجهولي راد كان يعني ويش تشاو بردوام ببي تشما ولو هاتي اف بريار شخو تدي مديد او ميجا كيجي مجلسا مليات الكاجي الهب جيفيان يعني ولو مرد حزدك قلت شتا دخوازن مزن بكن وفان ايريشان اي بنسازي هدف تيقرتن ولو بكن ايريشني عسكري دسكفتيه مزن وقت قزنج خويا بكن يعني تكار ولو شيروفا بك روشات تركيا هندرينجي بيبريبده بله evar baş tisa jwe و حمد تماشانه وره نه اول طارق و gelek jara مجار hat şiro vekirin çend jara melve bernameda jî nîqaş kir devleta Türkiye rejima Türkiye yani eri rast erişi saziyet ke erişi sivilat ke erişi saziyen leşkeri ke saziyen sivil ke yani به her avay erişi Kurdan و همو سازی و دستگاه و کسانی که کردارا تف دگرن ایریش وانده که چل باکور چل روجاوا چل جی لباشوری کردستان کنسپت اکوان هی استراتژیک دولتا ترکیه لگوری و استراتژی gerek Kürt tünel yani dve sala peşi de gerek Kürt tünel bewiste Kürt tünelin jberku hebuna kurda vakt tünebuna xo vakt ek çuyna xo dibinin دما کو ام دمن او دخوازن کرد تنبن نکو فیزیکی یکو میلیون کرد تنبکن یعنی اگر بکار بن ایوساج بکن او قاس هو بن او قاس کردار دجمنن لا او دبیجن لسر ناوی کردو کردستان و کردایتی گرک تتشتک تنبه اف بینا یک بیجی اف رفستن یک بیجی اف پارتی یک بیجی اف سیاست بیجی اف روزنامه‌وانی بیجی یعنی گرک تتشتک جبو کرد و کردستان خدمت بکه تنبه یعنی اراده یک رستنبوینک سیاستک سازیک خو پاراستنه لسر ناوی کرد و کردستان تنبه استراتژیان اوه ولگوری و استراتژیه ایریشین خو بردوام دکن ایریشین که لدشی روزاوال دشی باشور وقت دستپک داگوش 2016 حتانی نها بتایبت هاتیه تن هاتنا زیاده کرن دچارچوبه و کنسپت ناوی و کنسپت جی دولت ترک رسمی ناول سری کر یعنی جیوینا خویا سی ماه ایلونه 2014 دا ev riyar sendin. O belgeyi, dokumenteyi derketin çapı maniye da navi Türkiye çöktürme bir kurdi konsepta çok şikandını. Yani دفردا خالب خالحن دبي حبجب كي عمل فلان باجاري 5000 بكوجن فلان باجاري 20000 بكوجن وهابكن جرا ام çoka kurda bişkin çoka tevgera kurd وقت ما şkan دبي ساتسالا دويمين جبر كنت تاي كومارا تركيا 7 سال قدام 7 سال كتي 7 سال قدام 7 سال دويمين دا
دبت جركي لسر ناوي كرد و كردستان برسكريكا كرد در روجاوه مدى نمينه والغوري في كونسبت جدا 2015 و 16 وحتى انها اريشي خو بردوام تكن لي ام دبينن كو اري راست دنما من 17 سالا دا زيان مزن دانا كردان بدل پر گراندا گلک کچو خورتین کردان شهید بوند گلک انسان هجا قدر قیمت انسان مزن چه عالیه لشکری چه عالیه سیاسی هاتن شهید خستن گلک دفره کردستان هاتن داگر کرن وک نمونه عفرین وک نمونه سرکانیه گلک یعنی کردان هزاران انسان کرد سیاستوانان کرد ایرو زندان ترکیه نه لد انجام ده ام نهاد 2024 دانه ام دبینن که الكردا لقال اوقاف ضرب قرن اوقاف برديل دانجي تفقرا كرد وكردستان لسربيا وتكوشينا خذ ذي دوام كرن و دربل دولة ترك دخل تجمع ببرسي اف اريشين داويين كو بتايبات وام سير روشي داوين الهمبري روجاوا تين دوام كرن ايدي بيچارتيه دولة ترك نشان ده يعني اوقاف بيچاره كو نكارج عليه لشكري و تزرار كيف عليه لشكري و تشتكي بده ایریش جیه الکتریکت که جیه فرنت که نخواهشانت که جیه دفردند که یعنی سیاستا وانا نهمبری روجاواج ختمیه عفرین داگر کرنه گرسپی داگر کرنه سرکانی داگر کرنه yani hem devredici de fazla dağır bakın lenni karın ne konjonktüra navne tabi jera güncebe el aliye ki gerila başvuru Kürdistan'ı darbe mazın luand xeber ki ambasamaji bakın avcı için erişi rojava bakın evji ختم yani beçaretiye ki nişanlı yani bir sala yani nahad nama kadar jini kaçtı bir sala yani bir tiştikin yani daviye bir tiştitine doji multarazene ve tamaşakir yani henek derten de ben ere devlete matçı tayaran muandara dakhil çı yani daviye david ve Amerika ramatına bakın yani gerek emre yektin bebinin daviye yani جبركو علي جريلا بعد درب لشكري وان هات خاصتن و اوبراسيون داوي جريلا يعني زرارك مزن دا ارتشا تركيا يعني او كونسبت وانا شر تيك بر تايبت دا هرمي parastamedye daha öjil devara dخل جي بنزين دخل آلاف بيدگري اگر درته او فيا تلفزيون قد نشان تد ما بينجي هم مثلا هم كش يعني وسعد خوازج بلده قراب بيجن كو ام جيفاي تشكي دكن لا او تشتكو دكن جي daha zedetir Kürda dine cemevdu Kürt daha zedetir hemberi devlet Türk hemberi hovitiye devlet Türk xubri xastin diken daha zedetir zana dibin yani kijan alivaji emle bilirin ev konsept ev armancu davazın devlet Türk serina kevin و her kud için ev jid navalında dibi sedema nakokiye belki basamaji bikin بله هو الامد ام او ديار كر اوبراسيونين ايبر سرداين هبجي جاي كردستان دي هزيروان نقطتين وين عسكري دار خصن خما تدي دي من هاتن بلا كرن تشوا ايريش بيكات اوبراسيون حمه هاتي تومار كرن از دخوازم ديار بكي او فان اوبراسيونان فان دربين ان خرط النقطتين واني عسكري دي تي دنگ ودان جموان درخست يعني ولو سوربريز بو برغو باور دكرن دقوم تيك برنه وهقا كشتيهنه وحزاره ونظام تي وك هشياريك جموان تي بو خورا بون ايشيان جنرالي خربوتن وچما درول مكري حكومه ارغوتن وتشك دست دخستي هوا ايريش يعني تي بو الجموان بله yani gelek dışçebun yani persektör mühime jbovi ama az hev bedim ki peşiyeni ki background'a mesele bejim jbo kam tam giringiyavan operasyonu van çalakiya falan bakın naha ev deverin ki taybet 12 mehe yani de seroj bere çalakile pekat udisa bisu sisiye maha kanuni çalakile pekat bisu dudu maha kanuni yani herema metina zap و آواشینه لوان دورا ایریشن دولت ترک 17 نیسان 2022 دست بکرد و جیه که پیشی دست بکرن اف دورا گره آمدیه یعنی آمدیه هم همو دوزانن که داره اف جیه که پر گرینگه دنابرا العالیه کی ویزاب هی العالیه کی المتین هی لباشوری بیشی
قاري هي يعني هم جريدا هم تسهيل سر قاري بك هم تسهيل سر متينات كي هم تسهيل سر زابط كي هم جغرافيا كبر بجرينجش بوي جريلا يا صديق كردستان باش بو تبعية باشور اما جي بيشي اري شي ويدر كرن بالطياره بالروجا سي روجا سرحد باران كرن و او جي نبو بالرياب هذا كي مغابن على كارياب هذا كي بدريه خابور زاخو عمديه زاخو دوهوك عمديه درال وكيل ويدر ريك هي الريا عربه وسايتا لشكر عن الودري فيريا نهار دروج برين جد عين الريدا جنازه خبرن و خواستن كفيدر داگر بکن دما كفيدر داگر بکن اویدی بکار من هرن زاپیجی هرن متینه هرن گاریجی اینها هم دنهرن 3 سال سر در باز بویم لقال اوقاس تكنولوجيا شر لقال اوقاس تي ما بارجي بعسكر اوقاس شكل كيميائي بكارانين داوي 3 سال سر در باز بوي و دوز ما چنه 2024 دا گریلا جنش كما اريش ان سروان و او چپريوان خستن و بدهان لشکری وان هاتن کشتن اویا بگمان يعني وان شاشوما شوكر يعني شوكك مزن چه بو يعني اوانات داخویانی خدا در کتن گوتن نه لشکری ما هاتنه کشتن فلان بوان لی ده لیبو تفگره وان ده پسیکولوژی وان ده اکرانی وان تلویزیونی ده و دوترا روشه جوین چکرن ده رسمی و جوین طایب اردوغان و او کسین دوراوی ده اتمسفر وان ده دیار بو که بویر نه مثلا نه لشکره بویرک پر مثلا يعني بفكره يعني دولت کی تشي اوبراسيون کی پکتینه تدوی از بدرا داگر بکن پشت هرم گاری پشت از هرم حتی قاندیله حتی ند 2023 از ویا چاره سر بکن ل 3 سال سر در بازبه جی روجا جی کتر روجا پیشین ایریش لگری تلوی داره دربه هری مزن دخوی اویاش علیه لشکریوا جالیه لشکریوا تک چوینک پر مزنه بنه گوتنا که کسینجر هیا کسینجر تایی دیپلمات کی مزنه امریکا یبو وزیر کاری دروا بريا دمك مرز باورم الساعه حتى بري مر ويعني زلامك نباش بو اللي قلت لك ابيا ديروكي هي ابيا فيتنام اسيا الرجلات النافين حطاني باشور امريكا باشور امريكا اللاتين في شر جريلا ودش جريلا يعني باسبور في سياسه امريكا ميجي سياسه امريكا قلت لك ويا هي تبجي اگر جريلا تكنا تشوفي ودما جريلا بسركتيه يعني جريلا شر گریلا دا چه ام کردستان به چل دورگن شر گریلا دا گریلا شو نابجه از ارتش کی بتنی گشتی تک بفهم گریلا لگوری پرسپکتیف سیاسی چالاکی خود که و دولت نشار دیله کو بیر سر بحث سیاسی یعنی رولا گریلا evet اینها وانا گفت نمی گریلا تک بفهم ام دنیرو که گریلا درج تک چوینه برده روجا دوزه ماچله لجي هري جرينج جي دولة ترك هري زيادة ل آماده و قوات حیز دکر لبه داره دولت ترک ارتش ترک تکبر ام جی بو سدم که لترکیه د سه قطب چه برنیک د سلطاری رژیم اردوغان و علی گریوان اوارا خسور کنه می وهاب کنه می مراوان خراکن فلان بفهم مبسدان کس کشت ایدن هنک اف لشکرین کevin ایکو برای چونه مثلا جنرالی وان هنه ایکو برای بشتاری وان اپراسیون وان ایریشا بونه دبیجن یعنی هم چی مال ورم يعني دبدا ما عملوه دربن اوي تشتي هات شبن دبن اف حكومتنا شاشه يعني صالح كدبي ام حاصل في تشتي بيجن لي ما نقول يعني دبج بوك الدولات مزرار نبينه ويا هري مهم جي بارتيا مخالفت جهه يعني بارتيا كو دولت ترك تشيكري بارتيا اتاتürk سروك جهه دركت جو ام تم دبجن زاروكي ممبرن لشكري ممبرن سليمه صاحبه جو فيا ايدي تشتك نابه gerek ام تشتك تشيكن كو زاروكي ما برن نمرن يعني بشتي مرن ام چه بيجن جي والا يا ما قانوني داش گوتمو يا هري جرينج لغوري من اف يعني جبركو طيب اردوغان دخوازه دمكو لشكر ورن كشتن حمي بارتيال دورا حكوم كي لانها وصنبو نهاش خو هدف ام دزانن چه بيجي يعني هدف دبي برا چاره سري چه به اشتي چه به او لج بليوان بارتيا تركيا بارتيا ديم او تركيا بارتيا دولت شكري رابوی دبیجه اف وها نامشه لازمه که ام چارەسەری یک ببینیم که زاروکه من نین کشتن پشتی که هاتن کشتن امرا سرساخیه بخوازن ام پیوان بگیرین پیدا نینه بگو من اف گیمه قرصه لور خویه که دناوان دا جی او که چکریه ناکوکیه چکریه هر وها سروک CHP me ezanım çek direş kir Tarık Bora سروک CHP tiştek dişi got گو امش حکومتا خود خوازن که
جمارا راستیا بيجي چند عسكري مرتب بشتم يعني سروك بارتيه كي اگر معلومات جمعيتنا بن وها نابجي ومعلومات انا جنك لشكرين تقوي بوي هنك لشكري كل اوينا دقرن بشتي فيها طيب اردوغان شكر نابود نابا ارتش دات جبو جنرال جي جبو لشكري جريزي همو تلفوني سمارت يعني تلفوني ادي يعني او تلفوني بكاميرا قد خكر شما جبركو آگاهی ندن و او ندن فیلم نکشینه فلان بفن يعني تدبيرك بسا گرتن ورخويا يكو دم پیش از بجم اف يعني ناکوکی نوا وانجی پورتر بفن جبرکو هن کسی ده نوا ارتش ده نوا مکانیزم دولت ده به پارتیا مخالفت جهه پر تبد گرن و دبیجن اف کنسپت کنها طایب اردوغان ده مشاندن جبوی دستراتاریا ویا دمکرت باشه اما جبو پیشروش دولت من نباشه جبوی ام دبجوی اوی بردن اب نقاشه اوی حرکت دلیل چوا انجام بده دبی ام هنکی بسکنه بلبلر قال لك سباس اول امد مجار جمر رونيكر اندري تركي بخوجي دي دنگ بداناوي تديار كر قال لك سباس هو نواف ارشي الدولتات ترك السربن سازيا روج آوا يعني تشاوا دخوينه سدم چنه ويد بيشروجي دي چاوا تفجر وركرن و دولتات ترك الغوري غوتنيغو هوال احمد شيروبيين غو ديار كر بيلانين واني دجي روجاوا تصفيق كرنا كردام قشتي اوي بيشروجي دي چاوا بو هغا هنت بينيه تجي يعني شوروبيت درباري غوتني والي امتان كرم نعم تخست زسبيكي برسيبكم الجم فالا مد بمينه يعني اف دمي داويد تايبت بشتي كونغرا هذا بيتشي بو ناف هات غهرتن وبشتيجي كونغرا هرمن ديمقراطيك تشيبو افقر وتفقرها قد ناف قلدت به او تشتي قتين قوتن هولدانا زاغتو تشوساندني بارتيا الدم بارتي بكيش بوي دنگي وخا اسطنبولي وان قربدن تخازم بشيدي دي وقت برس ولا مدورا قرب برسي بده لوقت دولت يعني انا جارنا ديش كده هنك ما تشبو دي سايرش كده يا اخي از زمان يقولوا تيجو تني بشكي بشك بيجمان قال لك كيف خشت بيجي برس داينا داقر كرا فيرنجي بشك بي يا اخي ما شفه دا عمليه يا اخي ما شفه دا عمليه انقره او يا اخي قد بيجن تدي بشك جواب راستي مروف نورمالن دخوازن جیانا خواه بپاريزن جیانك نورمال بكن صدي صد ما في واي لي دبشت او نزانن آلين سياسيانه و دزگاهن راگاندنه هنه ديرن او پرسبيكرن جبر او يقل بي چما او دزگاه راگاندنه او هزي سياسي ايد بي چما چالكيا انقرا بويه ويانجي چما برسف داينا جيزي داگر کرا چي بويه او بخوا وقته کی چالكي كيم دبن وقتی شب کم دبه او ادعاء وبوتن ودروين دولة ترك بخا اوج بلادك دو براستي نما ما كنجي جالكي تركي بونه ما كنجي جالكي باكور كردستان زمانه كي ساده وفكري داخل جبر افتش بشكل نفخر كيدي تيغوت يعني جارنا ايد بيجي وقتش تكويتنا باقج درسته ولا باريس لافشرك افشرجي نفشك هي يعني بشل صال بري تشل صالي هما مروكار بيجي دست بيكي فاضي تبع حزار رسول وحشتي وشرا ايج بين زانبه وي تشاغي تي بيرامه باوردكم ترغوتوزار بوغوت حفته وتسعه جبر ميجي دولتاتر قبل نذكر تشاوا وكردك يراب بيشتي افقا تشتي بسروا كدي ونتني ما في خباز وراج تشكي وما في خباز پشتی چکه برخدان زندان پشتی وی کتن کرد کتن پارلمان ده کاری بجوار بیشنا حتی وی کلی که او منتالیته یا دولت تر تی واتا داوی آنینا هفکاریات نبرا کرد و سلجوکیا گدست بکر و حتی پشتی عثمانیا تی واتا نه 100 سالی هفکاریات نبرا کرد و ترکات داوی بو کماری گرک کرد نشت بانا ده 1923 وقتی پیمان لوزانی هاتم ذکرن وی پیمانی کردانا بین هذا حمو خالد دستور ترکی ده کرد و پیکاته ده تننه لیش غیری پیمانی کردانا بینه او پروژه مشروع اصلاح الشرق پروژه رفورم کرنا روجلات او آخطر او آگهین تیمشاندن او چیه
ده 1925 وقتی هات مذکرن و هات قبول کردن ده پارلمان ترکی ده پلانا و او بوجد 1925 دی یعنی پشتی 25 ساله یک مروف لعمده نمینی بیز کرد جبولوجی بلکی یک صدمه بنگهی خورد و کج و کرد و هنکی نتوی ده لعمده کنگره تفکر آزادی هات دامزراندن و هوفتی کی به هم باجی لعمده دبو دا گود آمده ده کرده تسلیم بگیرن وقت ولی ما عمد جو بتشوقي وادين عرضي دولتك دي بطارق بلكي برو قال لك تيت فكري بتشي تخوازنا بايا انا اسرائيلي فلسطيني تشي تخوازي دفي قال لك جارا مرو يعني قال لك يخبو استين مرو ناس بكي بنتنياهو وسموتريتش وبن قفير وعلي سنوار وضيف بتشي تخوازن يعني هنا كي تشتي خلاص راس بيجن هنكيش بتشير ليش ايه تركي دولي ها كان في دان در كبد بأمي بنسازيا في دفري هلوشي يعني ما ندخلتي جرنا لازمه امي سازيا باكور روجات سوري برنخينه امي خسريه تيك ببن امي وين دفري سرسري وبروخين امي وبن عرض بكن يعني قال لك فكريت بيجي وباورتكم حركزي انا في راسي بربشاب بينه وكافاجي فيرنجي دافيش وكي مرو كار بيج قلتنا كده از نكارم بهم داقر بكم شرط مرجي نبنتوي نامدنا حاضريه قصدي الجوري امكانه درفتي والجوري تجربين تشري دمبري هزي داغر كري تلقرتنا اوجد حاضريكي قال لك ما ظندنا وما ترسيجي يعني بدا وانجام هيك به تبقى تدي حكومتها تركي ترز قرتنا قال لي خو خورتي خوي شنو مرني ناقره لي ديسا ما ترسيان روسيا جنا خوازه امريكا جنا خوازه لدهمان دمي ده حردو هيجي دنگ خوي دي دراك خدي جرافي هيزي جرانتور يعني هيز ضامن يعني روسيا هودده حتى جيبه تركي دوري امريكا وروجا واخر وامريكا جي هودده دي سوا وروسيا دور بخي وبلسكرنا درباسونا سويدش بناتو بكي ده انجام ده افيريش ويلي كارب حتى تالي دوام بكن يعني انا افدي مني درس كفن شواق قال لك تشت هاتن قهرتن بشتي الدنيا مرب كشتي بيجي تايبات اوروبا وامريكا ودفري دي بشقرتيكي بهم باب اسرائيل تذكرن لي بشتي دي مني سبيلا وكشتنا سبيلا تدبيني شوا هات قهرتن تشتي هري جرين افدي مني انا قدس بيتكن جالك فان لويدك روجنما فان نفسكار جالك فان خلق نورمال قفادي منادر كين بيجي باولاتا وامتزان افولات تشتي سركترس اوروبا بتايبت يبر نزيكي يعني مرو براورديه بكدنا برا اوروبا امريكا اوروبا نزيكي رجدا تنافين جمجارا داعش برافن يا داعشي دي ساتي كم شرده افي جيفي مجاري ترسن وقت منجي تركي حتى دفرن جي داعش تدن اريشي واتك يا دي جمسرا كوجبريه وطارق املفيدك يعني امتزانن يعني انا هيزن راسجر يعني او بلند به یک صدمه بنگهی راستگرین آلمان و فرانسي وايطالي او بون یک جوا صدمه مثلا پنابریه و چوا او دن بيجي فيدك و چوا مرو کار براوردی اردوغان غير دك دب اسرائيل سوجي مروفاتيه دك و تمام دب دي بازرگانيا خو اسرائيل دوام دك يعني او ناس كنينه او تشتيق بروتستو دك شرمزار دك ايوي نتن اسرائيل دبيجت بخدي جراف اسرائيل بين باراسنا خدكن ومهول ضد السيفيل قال لك ما يمكن ليه اردوغان اشكرت بيجي امي بعد دفر السيفيل هدف ايرو وزير شر تركي ني بارستني جبر وزير شر دبيجت بما او جي سو 8 وانا هدف قرتنا نخش خانه جي كار جي سو 8 جي الكتريكي جي كهرباء تشتي بيرا مرو ناي بيرا مرو هر دفر انجام دكرن كرد بتايبت ام بيجن دم بارتي الجور امكاني خو وكرد وكي سكنا كوباني تايبت باكوري كردستان هندري باكور وتركي واوروبا وهذا كرد روجافاجي اوروبا يعني هجمار تشيبويه والدبلوماسي او كارن رولك الكورين تشتي جرين دفي دربارد قلنا داوي اف ديمن اف هوفتي بكي جهاني واف جهان زانبه او دبرتك هره تي واتايا وداعش الدنيا دي سبلابته هو بنابرجي هجمارك مظن دركبه
وببن آلاف دست تركي دي رهبري أوروبا وانا بكار بله هەواڵاف ئەس پرساتە دەوری هەواڵ ئامەد بکەم دەربارەی دەم پارتی دێ بێ ئانا چێ دەک و دۆلاب پیلان دژی دەم پارتی تێن سازکردن هەواڵ ئامەد برگۆ پشتی ئێریشێن بەرسەفداینێن هەپەگێ هەن جڤینێ وان چێبوون يعني AKP MHP او بارتيا اي بارتي بيتشي اتشينا خواستن ولو انيه كي از باورم البوري ما خوند يعني سلسله دي ست جمعه ترزانه انيه كي ديجي دم بارتي افا بكن هو بدن جوج برلمان باوي ياجي قدغه بكن ياجي ريل بر بكن كا تشت سريوان دي تي تشاوا دخينه وي يوروبي بالدرباري كاري اي مشروعيه كرداده وي تشبكن تايبت بارتيا بيشنج دم بارتي بله هذا راسته او بارتي وسا دبجن يعني نتنه جبو دم بارتي جبو هم بارتي تشبكرو سوسياليست دبن امبارح حميه بقرن بابجن حبسه لقالك هرشي دبجن يعني ذات انا من ضمن حبسه يعني بدهان بارلمانتري وسروكي شارداريا وهف سروكي وان وعبد حبسه قاعد تشبو يعني ده صلاة واي قلت عنك شانك صلاة دميرتاش في كان يكسك وانا وعبد حبسه تشبو بارتي هذا الشيء ما زنتر دبه قالك جماعه وسا ده فكر يعني الدش دم بارتي تشتكي بكن زاد نما يا راستي نها نبات جواك داجي وهناكي الميديا داجي يعني الميديا كنت تحمل كاتب من كنترول الدولة داجي يعني كاسين مسا امبيشن معقول ده مسألة زانن أكاديميسيان وروشن بير تماما داجي قال لك هذا بيجن يعني بيشيل سياسة ولا يقرتن وده ما شر لازم بفه يعني جبوك عم بيشيل شر بقرن ده بيشيل سياسته ولا فكرن يعني بلاتفورما مجلس ده ولا وكرن ده يعني دم بارتيجي معقول هاتن ديتن يعني دم بارتيجي ده شر ناقصن ام بخوازن كاف برسكريك دبن سيوانا مجلس ده ولا چاره سر كرن ولا نقاش كرن اف جي او ارغومانج دستوان بارتيا دغري العاليه تجي جبرك هالبجارتن شي نزيك دبن داويه حتى يعني روجا شمي يكشمه لازم جوینه حمی پارتیا هبون اجبوی اوا اجبوی ناس کرنا نامزتا اوان دن حمی پارت جوینه خو بطال کرن گوتن ام تشینه دانه و را جوینه چکن دن پارتی جوینه خو بطال نکر و لهر دره کردستان به هالبجارتن اجبو نامزتا پیکاتن و بده حتی الامده 20000 کس چون دنگ کارن يعني 20000 اندام دن پارتی چون دنگ کارانی لوانه دیسا جبو کو نامزتا خو هالبجارن يعني افجي سیستمک نویه ودور داجي يعني بلي بوكو كردو علي جريندن بارتي هيج اوانينه يعني هيج يعني قاف باشتا نافيجن و بي بي واجي بدن بردوام كرن انجا جبوي AKP tabii nahat işte gidine AKP duhazet siviyeke maha siviyeke adar eda ava İstanbul'e şaradariya İstanbul'e dest bakı. CHP jî duhaze nede ev şaradariya ve destek eder bilmeli. Yani DEM Parti işareti KPK desteği da دم پارتیجی نه استراتژیک باش دمشینی دبی ام کردستان و الهند باجرین ترکیه ام نامزدی خو نشاندن شوی الگلک دفرن نامزد دیاربون الگلک دفرن خلقی بخون نامزد هل بجارت يعني تي حتى نهار رخند هاتش بارتي را نامزدی شاشتن هل بجارت فلان ببن پارتیجی قرار سن قلت ها باشه هون نامزد هل بجرن ومثلا بيجن كيلو آمد جبو شارداريا مثلا 15 كذا 16 كذا سريلتا نهار دو هل بجارتن چبو کسی سدی پنجی نگرد ایرودی ساچه بود نه herhalde belki نه دیار بوده yani edi ev nikaş nema kutay namzete şaş falan beban dem parti jbo İstanbul'e ne avah nekri kararı aşkara nekri yani heneki revşedin yani dikarib AKP raj haberdi dikarib CHP raj haberdi evji dibe sedem ki hatta ne hilbejartın abeji AKP ilhemberi dem parti ji ilhemberi kurdaj heneki nermdi جبركو يعني تشخص أقوى يعني تجمع ببرسي إيريش الدجي روجافاج يعني كي جريداي يعني هنا كي إيريش الدجي روجافاج دو خاصن ده أستا كده بيه جبركو زيادتر بكن دكاري كردين باكور ده حاصل ده تبكيني شاملن يعني إيه إسطنبول دنگي خويش ندن أو شارداري تك بچه شما شارداري جرينجه يعني شارداري باجار نشي جرينجه ما إسطنبول خو جرينجه ب جعلی آبوری و پر گرینگه یعنی اگر طایب اردوغان وجاره دیسا شارداری استانبول اون دابه که لترکیه اوه جبو هالبجارتنا گشتی داغاز ورن چکرن و اف دما داویه طایب اردوغان یعنی جاردن گوری قانونا نکاره
ببین نامزد کو قانون نگاره نکاری قانونش بگاره هجمارا من تیر نکه یعنی دخوازه خلوپلو که چه که بکردی تید بجن یعنی دخوازه تشته کی چه که بدست بخیلی نکاره در روزه پیش تاوی هنه کی daha بهتر از دبیم زرال ببین لیوانا جوینک چه کرن و جوینه دا گوتنه خو استاندارد گوتن دبین ام نهیرن تروریستان چه بری ده حتی نه نخوازم بجن کردستان دبی ام نخوازم سر سینوری ما تروریستان دولت تروریستان چه بی آوای yani tekuşina kurda terörize dikin و Erdoğan ve roje gotu bu bahar ra ame işte nuçe bikun ame wan leşkeri xo hani ki ciye wan qadim bikin serve gotuna ve çar derbazna bu ciyari qadim gerila çaraki pekani ev jî gotuna vi xistnav desupiya yani nava van roje peşiyama da ez bavarım ki yani henki peşketinin siyasi işte dışı evet çebin jiber hem çaraki gerila ve hem jî ev xetmandina Erdoğan'ya taybet İstanbul'e aşaradariya و هن باجر دن جی بگمان اردوغان جی وسا هنکی همبری تفگرا کرد همبری دن پارتی وسا بیچاره دکی yani یکو نها هنی کی دسته وام قوت بو دن پارتیه یک دست او قارتی دسته دا چو AKP و Tayyip Erdoğan'a jber veye ki roje peş ya mecbur ya revşe daha tuyuştur bike jbuk beje di yani çadı bulave ya ji hani ki yani hatta helbijartını ve ji hani ki xonarm bike ol helbijartını da gori encam helbijartını edi konsept nubdun peş yaxo yani جنهاد كارم بيجم كو انجام هالبجارتنا جي تشد بلا في حتى بدا من بالك امجار ديش نقاش بكن بشتي هالبجارتنا اتفاق اردوغان ومهب دقدي يعني جبركو سركه بيجي دقدي بنكه بيجي دقدي القوري خو صدمي هنا نا بلكي وقتنا بحرجنا كان بكمل ل اردوغان جي فيت تشتي دبينه وجنهادا از بيجم حاضريه بيا كتكي باش هوال احمد يعني اخافتن تنه گوهزه خوش باشور وکشینن مثلا ولو فکر کی بیشوی در راکه بهولی هگند ناو پارتی د سلادار ناو پارتی مخالفت یانجی کسین سر بخو جنرالی کوین مثلا هن کسنا بیجن یعنی به انجام ورمانه ناوی برفیده برش خود تایید دگو هزین هپگی وستانی نکارن چارکی چیکن نه درکت وستانی دی چارکی هری خورچه دکن خویای تکنیکی پیشکتی جی هپگی دست خستنه و جنوب وقت گوتی عیار کی گوری شر وک برز مراد قرارن هدیم دبیجه گریلاین سردمه بیشی وی هاتی يعني تجربه جي ديار بوكو راس بوتناوي او اخافتنك تنبو ايدي هيزي خفكشين دايل في اوبراسيون بين يعني بانجامه بلا سبب يكبشتن خو امبولاس يبو ده امبولاس سينو ريوان درباسي تركيا دبون يعني وقت ديار كرن مثلا ده 15 عسكري يعني نقاشي سهنا هيجاج مخصص بجم ل نها وانا شخرا بلانك تشكرنا يعني دي بلانيدا دبين كو ام لشكري خو نور نهيرن ام نكرن دندريج باشور داگر بكن يعني جارا هر نور نوسا نابه يعني اردوغان او دردوراوي وساد فكرن جبروي لشكري خو بدريشتنا هنك جي دبيجن يعني اف لشكري تقاوت بوي هن كسن بسبور يعني كسن كو هنك دكارن بيج جبركو وروجي لشكري كي وانا آخری فرماندارگان اویا بر العفرین مای و هری داویل سوری الآمده او کنکوژیا سوری دناب خدا نورد مای يعني دبیجه از متینا مامل نظام زاپه مامل گاری مامل سال نوتی دا دبیجه افساله که از خوازم بیجم لجبو کل نه لشکر ارتش من نه که نقاش من نگوتی يعني دبی ساله که خوازم بیجم که ام چقاس زیده الویدر ببینن او قاس امه بردل گرام بدن ودبجه از ویدره دبیم والله شکرک و نال ورن از وارج داخم تکریا وارجه دبجه وانا نویرنج فرمانداری خراب بجه اماش مرا دبجن خب پشتیویه که اوانا رابون او تلفن قدر خکرن يعني نقاشك بس هي ليه اوانا چه دبجن امهرن اوپراسیون خو بکنو ورن ليه يكون هاد دولت بريفه دبن يعني يكون هاد بريار سنين اوانا
جبركو بلاناوان دست بيكي من بعض كده بلاناوان نه مثلا گریلا یا PKK ناقازن بیجن کو PKK تنه بیجی ام گرگ الور بن PKK تنه بیجی برای خو ام بدن PKK بدن یانه که داوی دبی ام گرگ همی باشور داگر بکن اویا نه ناقازن در که من سر تلفزیون بیجن الهم بری گوتنی دجی işte اود کن yani dibijin yani na gere merulur be falan bevan jberwi na gerek biryarek bidin yani evi derj ve stratejiya xuya bi giştî dagirkirina başûr berdin an bernedin yani di vî warî de tu ji min bipirsî niha hê biryarek nedane û tişta heyî fikra ku niha di meriyetê de ye ev stratejî ev ê bidome yani heta kê derê bin bidome ew bi xwe jî nizanin em jî nizanin lê di vê stratejî de israr ji ber bi dibên em başûr dagir nekin em rojava dagir nekin em li nava sînorê Tirkiyeyê de nikarin tekoşîna Kurda têk bibin ewana wisa perspektîfa wan fokusa wan wisa ye ev meseleke zînî ye heval Tarık yani zîniyetê de gerek guhertinek böyle çêkirin yani ji ber ku zîniyetê de heta guhertinek nê çêkirin ev nîqaşa hebin jî siyaset nayê guhertin lê yani werxuya ye ku îsal heta îsala pêşiya me vî warî de jî yani eger ew jî bi ser nekevin mecburen ku ewa direksiyonê xwe biguherin yani êdî siyaseteke nû bidin pêşiya xwe ji ber ku wek ew generalê wane teqawûtbûyî dibêjin ew ê berdêla wî ji wara giran vê tiştek din heye dixwazim wî jî lê zêde bikim niha yani evanê ku dibêjin em çi mal wirin filan bêvan ewana dibêjin yani ev ajandaya desthilatdariya Partiya AKP ye ji bo ku desthilatdariyê bimîne CHP jî hinek wan dibêjin divê ji bo ku evan li ser kursî bimînin zarakê me din kuştin ji bo wî dibêjin yani tamam em li dijî PKK şerê xwe dewam bikin lê ne bi vî awayî awayên din yani ne ku ewana jî dibên em Kurda naz bikin û pirsgirêkê bi siyasetê çareser bikin berova jî vê yekê rexna jî dikin divê çima çû bu îcalara hevdîtin kir çima sal em Müslüm wextê xwe da anî Tirkiye wevana mezin kir yani wisa dibêjin ne ku yani dixwazin mesela Kurda kabul bikin ewana dibin yani em taktika xwe bigarin hevca kir em her wê derê lêxin û vegerin êdî jî dibin na em gerek lêxin û li wir bimînin yani di vî warî de fikrê wan şert û cuda dibe lê zanî siyaset wiha ye dema ku têkçûyîn hebe yani li derekê eger têkçûyînek hebe kes nabe şerîkê têkçûyîne yani dema ku aliyek têk biçe ew dînamîk ew hêzên nava wî alî yani nava wê dewletê bi xwe hev dikevin wisa bawerim ku demê pêş de ev hevketina nava wan ev nakokî nava wan jî ew ê kûrtir bibin بله هوا نواف متخصص از درباره هلوستا مخالفتا سوریه işte پرسم yani درباره وان ریشه گو دولتا ترک دیجی بنسازیا هرم دار خصو پیک آنی داخیانی شرمزار کرن جالی مخالفتا سوریه نهاتن جالی رژیم جی نهات yani گرینامه جی جبو نتوین یک بوی جبو یکتیا عربا جبو کنگرام مسلمان آیا جهانی نهات پیشکش کرن نویسکار و روزنامه‌وان و کسی سربخو و کسی دموکراس و نظام چه ای سوریه جی کسی هلوسته که اولو باش نشان ندا مسئله داخلی یک درخسته بود جدر بی مسئله یعنی مته داخلی ندید که تچاوا و که دبینم ما دبیجن و سریج بشک سوریه یعنی که ده اولو وقت هندره خود کیف خوشن بن سمیلاده دکنن بود خازم ترک زیاده تر ایشاب Ahmet قلت مسألة منتاليتي يعني انها دجاكي دستلاتدار هي وركبري المعارضة أوبوزيسيون هي الألمانيا بيجي نمونا يال دولتين ده لولاتي لتركيا بيش بركت ناف ده هي كي بيتر دنگي خبلن بكي ومشاوا كاربن بشوية هري باش PKK'تك ببن وهدفاتك ببن يا دم بارتيتك ببن لسوريا جي يعني أنا تماشوان ماج باكوري كردستانيا برچيد هبن ev navê opozisyon carekî belkî dîrokê de kesin derdkevin ji rejîma desthilatdar xerabtir. Yani rejîma mentalîteya rejîma bas heye mentalîteyekî faşist. Lê êgizbên opozisyonên hîn lê zêdetir kirine. Yani got wekî nimûne bêjim. Tiştê gel Efrîn dibe
بدها صالي رجيما بشار وباغي خا او قاسي ظلم وزور وتعدل كردات كرن لي نا استاغا اولاد بيجبولوجي يعني او كس نجعب الرئي تشتكي نولو تاني نقد تشتك نقوتنا قال لك كيف خشن هنا جوا دبيك اف ريفابريا جدا خاص انفصالي كتيك هذا ابجي تدي مجارة تكوشيني تاوا او تجربة او ازمونة تجربة باكر وجلات السورية بكردي وخب عربي وخب سريان وتشجانو او تشقاس كارن خل بيشخن او تشقا كار استوني خسالم بكن وابن مناب قد كرن براستي نبوتن يعني خوينا كتشو خورتي كرد وعرب وسريان وابتي كاتيا براستي تبلي هالكويه ود د روج دمي داوود جي مديت هولدانا او تبلي هفيه تشيكن ديرا زوري راستي عربي ودك تبلي بانا يرو شكي بر الوز دركتاي در انا مزانم دنافا قصديده ودنافا اسايشده بده حضاره خورتن عرب هنا افجي نتنيجا اردوغان واكبا لديجي خسريه لديجي خسريه جبرق كردن ولديجي خسريه جبر نموناكي جيانا هبش وحريكي بناصنامه اخوان تركيا كناصنامه لقول خاله شيسو شاشات دستوري بنجي تركي دي هر كسي تركي تركي والتركي حتى خطبه إني بزماني كردي قد خيل حفظ زماني تشدد قد خيل حتى او معناه آيات قرآنية نوت صار الزنقة لببرين لجامي مزقفتا بدلي سيبو كردي را كرني تشارز ما ناشتن يجوا يروسيجي او قاصد جبنا يكري اي ديجي دبي اي بوزيشن يعني داخل هن جوا خدي غرافي روشن بيرنجي يجوا فارج داوي السويد مينه دبي قال لك كيف خشم يعني تركي دفري باكر رجلات السوري بمبردمان كي هنك داخلن جبر منتاليتا وقبل ناكي تشاكل رابون وقريبون شربكن وتخليوا كواليسيونا من نتوير شيب وريفابري كوا شيب هين يعني نكان قبول بكن وقت يكي دخونا كده به ويك بخونك يعني كابوسك افشاوه شبي افتشتاني لي خازم بالي بكشين سر انا دنبرا شر خازم بيم سر وشر كردي آمد بحث كر بس لا كرد قش هدفي وداقر كرنا باشور هدفي من باشور تفهم موتشتي او دفر دسكفتي كي كرداي وقت حرب ولا باريزك بيجي وقتي البجارتن كركوك تشدون يعني دلي هر كرد كيلي دخز كرد ويدك روشا خوي خزاي بستين نجش بر كرد نجات برست جبر ريا ديمقراطي ذكرنا عراقي وايراني وتركي وسوري د قبول كرنو بجراندنا برزدريكا كردي تشد جي باشور افريقيا دوكلير سروكي باشور افريقيا يبري ده انجام زقتو تشو صندنه ده براسته قبول نكره دانو صندن مانديلا بك نيلسون مانديلا بك ومانديلا زنداني در نكله وديالوج چينه به اف غارتني انا في ولاتي تشبون چينه دي تركيا جي بيواجويا دولمه بخشه وحرد خالق هات بيشكش كرن ببا وتشتكي مازن تشب جبو بيت بيجم دسكفتي باشور غركي بين باراستن وتين باراستن جبر وقتي هولير كت متر سيده شربان ازاديه مديتن د ما اديتن و ابيستن شراسه متريل هولير چون مخموره چاوي دكي باراستن وتكركو كيدي حتى دايما والروجافا بحزاره شربان الازاديه شهيد كتن سري كان يبقى حتى افريقيا روجافاي دسكفتي كم كرداي دسكفتي بدكو ينكو همو بارتي تجي حزدك تجي حزناكم السلاكدنه امل بندنه دم بارتي جي قاصي شارع دريابك او قاصي دون بالبيش ام بالبيش تنشار وجي همو هذا ديمقراط د دفريده نموناك بتخص بحث بكم وقتي حماس دستوري شكرو موجود دنگ بدانك عجيب ده دنگ كيم دنگ درت كفن وارخنتك انا بشي وارخنجك بشي حماس رخنتك يا ريش حماس كجروشن بيري عرب لي تشتكي ديد بيجن دي بيدي كيليكا كي گنجاف هاتي قبرسا فلسطيني بيسر قادي سر صحيح شر نشر تفكرك وتركي تبي راس تركي جوي تفكري عازج برقله خرطه
جبر هزاوي هي جبر سمباتياوي هي باكوري كردستاني روجلات لدفري دي اوروبا لي اف شرها مو كرداي كردي بخازي كردي نخازه مديد حتى مال هنا ايك فا بارتي دي يعني هاتمون إيرشكرن تبحسب دقيانيا يعني وقت نقول عمو ولاتي عربة ايش حماس حزيناكن وايش رايدارن اوروبيرجي وامريكي بيجن دبي ام دخازن حماس نمي نجي لكثر جوا قوتنا كيلهم بري نابجي وتهمان دميت جوك مقود ايجد بيجيجي دبي كريكا كي كنجافة كشبوي دوزا فلسطيني بيبيش امجي في اريشي بكن سدميك ديسا دوزا كردي بيبيش تشتي باكور تشيد بي جارة تشتي روجلات تشيد بي جن جيان ازادي تشتي لباشو تشيد بي قوتنا دايد بي درباري دي دكتور فؤاد حسين ايجي بري سروكي برپرسی دیوان سروکی هرب کردستانی بری بو وقتی که نیسان 2022 نعاش وزیر کاری درباری عراقی وقتی که ایریشا نیسان 2022 چه نه کشتیار سیاحی هاتون کشتن دبیجید به تشتی ترکیه کری سوجه شر جرائم حرب جبو يعني ايه يعني هين بيتر بفكره دبي تشتي تركيا كري سوجه شر بيست وزيدي بيست حضارجان دبي استروريا ولاتي مهاتي بن بيكرن وفرمي اخفتنا خوي فرمي ده لبر كونسيا ولا كاريان توي مجلس الامن الدولي ده دبي تركيا جراكيج عراقي دركت وك هلوستا فرمي بيكمان هلوستا عراقي جو هلوستا هيزي كردستاني انا هني جوان ما يعني تايبت بارتي ديمقراط كردستاني دجينا بزانو خشلو جفي دور بيتو بنجي دولتي خلاص كيليكي گنجاون دستيكا صاليه كرد ايج لروجافا 100,000 بيناس تمام وبقى زور تعدل وضع لباكور بلو لدفريد ايدي دسكفتي تشيبونه ام فادسكفتي ابي باريزن ودي كي بچرنگي چپارتي حزدك بروباغندا كي بيشتيجه دكي او بيچيرو كده لي اف كيليكا هر كردكي فادسكفتي ابي باريزه روجافا دربلت كبه وك انجام وك اف سيستم وبرد واف بيكاتي دبن نقل يكتني اوبوزيوني تبي داخلي ده نخستنا هين بچند كرد هند نوا ائتلاف دنه هني جواجوات برسن دبي وك نمونه جكي جوات قوتم ايه اف كردك نوا كواليسيون نوا ائتلاف ده ما ونشاول في شرع الدولة تركمبري روجافات نرن وتدي ائتلاف كواليسيون ائتلاف دبينه شرط نعبرها بحكاكا ودولة تركي دي اف هالوستي بيرومت قريك حركة دوجي بخير و از بخورد کمجی هر کردکی هر درجی چه دستید به جنوی سکی سر تویتر که به گوینه به بلاکنا ویدیو به اوجی رولا خو و برنی بلیزه و تمجید بجم چاف لباکور کردستانی و آن جی حکومت هرما کردستانی امنتنه بجم پارتی دموکرات کردستان دیناکه پارتی دموکرات کردستانی جایی یکتین اجتماع جایی و هیزه دی جهان و پارلمان جایی ام بندی هلوستوان جی گعف هفتیا لمبري كردي روجافا وبيكاتي دي يتشيل به. بله هوا نواف از پرسه که جبوا حردم میبانا بکم نها یکش هدفی دولتا ترگو کوچبری چه بگو ملت درب به يعني جهواري خو ترك بك هوا الامد بارات كشان جو ملتي ما كسكي جي خو ترك نكر يعني جيانا خو دوام كرن هركس ما وهركس جي فينك آزاد فينك برخدير دلي خده وك برسفداينا بان إيريشان قوت أزي قريداي أخا خمينم يعني مثلا ديمانك تجديدي أو كسيغو آقر ودمرينه آقر ودمران أو بلافرا تركايا بيمرو او ايريشكر الور تو باران البروي لديس الدوام كر هر اغري خو امران وجي خو يعني نلفياجي تي فينا اب برخدير يا بجي خو غريداي تي تشاوات بيني بالات دكشينه وتي تشوادينها او جبوتا وجبها نواب بله اس بيشي برسل اكرمك تمام نا يعني افتشتك تقول اول طرف بر جرينجه
شخو یک آرمانجا دولت ترک اوه که هم روجاوای کردستانی هم باکوری کردستانی هم باشوری کردستانی والا بکه یعنی کردا خالی بکه کردی کل لناسنامه خود کردیتیا خودی در کم جوان خالی بکه مثلا اف سیاست با اوه که جدا لباکوری بردوام که او هاتنا کردین باکور بر با اروپای همونش دزانت هم حمیل اروپا نه گوری ساله بوری زیاده تر دبه یعنی انسان نچار دکه ال باشورجی لیسا من تشتهی لروجاوا روشک كل دجي قال بقشتي شر هاتي ايران كرن يعني بإيريشن داعش شر دجي قال روجوات تسبكرن داعش اباراتك يعني علادك تشكك دستي دولة تركتبو او يابسر نكت نهاد راست دست إيريشا كرنا ارمانجا وانا استراتيجيك اوكو كردان جويدر درخن ودم دريج هني كسن دن بينن تخن ويدر يعني الديموغرافيا بكارن جبرك وانا يعني ببان إيريشا تشتكي دم كرد بلان ناكن يعني دسبيكي تايما بعسكر قالك جرام بعصا بيدكن يعني دوغازم كردا او بكن تيخن بن كنترولا خو بين ناسنامه بإرادة بيلنكو يعني وك كرد فيزيكيها بنجي اللي وك كرد نبن يعني إرادة اكوان سياسة اكوان تنبي وسا البرد ترك البرد دستي تركا بن كنترولا دولة تركا خلام بن يعني اوانا وسا دوغازن جبر بي اكي اوانا هم بفان إيريشا دوغازن ضربه كونجكتورال لكرداخن هم جي دمدرج دبنا مجبور درخن ام بشرح هنك دنت يخشون اوان و ملتما يعني الروجاوي كردستاني چه كردشن قالين دن خلقي روجاوي كردستاني بتايبت جيوان 3-4 سال داويدا هم باشر زانن باش ديتن كو يعني نية الدولة ترك ارمانجه دولة ترك باش هنك دعاز تر فهم كرن ديتن يعني هر كما حميه ديت كو چقدر سری الهمبری دولت ترک بتوینن دولت ترک او خاص ایریشه خو دجوار ترکی يعني جبر بيه که يعني او بلكي صالح بيشي داد دست بيكي طيب طيارتين زاروك هنن اختيار هنن يعني تشتي انسانيه هنن يعني انا مثلا تل جندكي لمارا كي تنير هرساسريد طيارتين توبتين تانكتين نظام شتي فلان يعني هن رفلكسين انسانيه يعني ادياجي يعني نورمال اللي بشترا ادي انسان فری ویا که بونه اویدی هر کس بجای اما چد به بلاد يعني چد به بلاد وجبر که انسان ما حمیه فهم کرد که جارک دن حتی نی که دولت ترک نشکاندن حتی نی که ترک نشکاندن يعني وقت ملت نابج وقت ذهنيت وقت دولت ترك اف كونسبت دولت ترك نشکاندن نل باکور نل روجاوا نل روجلات نل باشور بن ناوی کرد و کردستان ده تشتک ند گارانتی ده نه اولین دشمن سرکه ای کردا دولت ترکیه ای کو پیشنگی دشمن کردان دکه دولت ترکیه دولت ترک وره شکاندن روجاوا جی اوی دریه کی خیره و ستاتوی کی چه به یعنی آرامیه کی چه به yani دولت ترک وره شکاندن yani bakın minak dibêjim ana konsepta dewleta Tirk were şikandin ew ê têkiliyê rojava rejima Sûriyê jî rengê wan jî xarakterê wan jî were guhand yani bandor gelek tişta dike ji ber vê yekê yani êdî millet yani herkes dizane ku yani Türk li hemberî dewleta Tirka ancak berxwedan û yani hinekî jî او بزمانی وان برسف داینا وان ممکنه و سنه به دولت ترک رئیسش کردار ناگره تشتاق نها تکرینشی اوه نها چالاکی گریلا مورال داده خلق روجاوا سکنا خلق روجاوا مورال داده گریلا سکنا خلق روجاوا مورال داده باکور مورال داده اوروپا چالاکی لباکور لبو تفگره لأوروپا چالاکی خودی درکتنا لدن پارتیا خلق می باکور مورال ده خلق روجاوا مورال ده گرلا و نه همو سینرژی کی چه دکن و اف سینرژی هر دچه تگوشین کرده قواتر دکه مزنتر دکه و سیاست دولت ترک قرص دکه از کار مورال گلک سپاس والله ده دقایق کلمات دما إيريش سر كردي باشور بون ودست بأنفال بو أنفالك 180,000 كرد شهيد كتن هن جوا بساغتي بن آخرن وحتى نها هين همو نهات الناس كرن وديماني حلب جاك لدنياي بلابون وبشتي ويناجي
پشتی درباسبونا صدام لکویت و سرهلدانا گلی کرد باشور کردستانی او بترسیا چی بو او تدی کوچبریا میلیونی که بحث کردن ملت مل باکور کردستانی جی پیشوازی ملت باشور کردستانی کرد روجاوا جی علی کریشان یعنی انا تجوا کسب پرس بیوی کری که و باور دکر و دور ولو چه به وکانا باشور یانجی و استاتیو چه به سلطات رسمی چه به ها دستور بنگایی دولت عراق ده دنیا گش قبول دکه جناوی هرما کردستان عراقی جبیف دولت ترک آگ تدی جانت بجد به اف کرد و اف کرد یعنی دستپیکا بیارا دیش تارک تی بیراته گلک هات گوت یعنی وای رژیم بیر و خاندن و بیر گوارتن و بیچارت گوتن پیاده راست و درست دید نگای لباکوری کردستانی که لیکن سالن گلک زحمت هاتن بتایبت نوت و 3 نوت و 6 و او ایریش و هوانه يعني 4500 جند هاتن روخاندن وكي دفاع عليه مجهول بحضاره كرد هاتن شهيد كرن او كردي هاتن كوشبر كرن ايرو وانا قريبو رولكي برمزن استراتيجي بلزن روخاندنا اردوغان دي اسطنبولي يعني اتخازم في بيجم شو از مكارم يعني نحد ميك مرو شيرتا الملاتي خبك مرو جوافير دبه ج جريدانا وابويا اخي ج او بش قرتيواي بهم با بسينور جكتشو خورتي وارد نافا هزي قصديد نافيا بقوية بجد ووك حوالي محمد دجله قد راستي تشتكي لكويجان دفني كردستاني تشتك شيء يعني حركس جماعة هيزو مورال جي دقري كيليكل زحمتن دجوارن اهلي ملوي دكيني مالباتي ملوي دكيني آستي انساني وإيدي دوست وعوالم دبرسن جوا هيزي دقرن او كيليك زحمت هاتن دوی باوری دم و اف جی بندر باس کرن به هفگرتنا ملت ملور و پیکاتیا و هفگرتنا حزب کردستانی و دموکراتن دوا ولاتات ای هنه و دوست کردا لاوروبا و همو دور جهان بله حوالی من هاف خلیق گلک سپاس بوده و حوال احمد دجا گلک سپاس بوده جی شو حوال احمد کانال کوی سر یوتیوب هیه گوم بخوازن هندکارم بشو بیرن شروعین گلکی گرینگ درباره روشا باکوری کردستانی و ترکیه ده زمانی کردی ده ویشه ویم هیچتن داویا برنامه خواه برنامه دیت خیر و خوشید بین اف برنامه نابروکش خوی بکردی و عربی جی ولی تومار کرن وک راپور وید بشه کردی و بشه عربی نابدا کردی آل کولینا دواره وشاندن گلک سپاس بوا خیر و خوشید بین دیوار باش